Jasemet na utum hanan chup hakan ang tumke bang por ang tum hanchuro par piklo. Kedam tang krep ko arni jasemet phelang piprong pi kheruni charilong ke kacha tong nang tok labang so incident puthak itu asamangkang pinong fit ame labang so hul pe chup glub labang so birta nang dolo jasemet per bang gala VGR along ke do illegal settlers mate encroachers tum han thali nang chup labang so demand kache song bom pen pinier nian fit ame penangan kaching bai pedolo taring ko yani fit ame otomas karbengong otomas council pen kaching bai pedolo si labang so kaching bai ateng ko tang si positive li tuma message bang long lo labang gopiloma PGR long le mata la kheroni la phelang pi la puchot kali fuloni circle la pen dongka circle lo fit ame gopiloma order ko pi bang man pier lo tase me per bang ke assistant revenue officer to manfi los bang so SOP ka prepare ban bang ke R2 pe kon lo lan chota kali lan je iritum labang so kai eviction labang so process bang ke SOP bang ke lake pipo busining je thelo karbengong tomas council hin ban setame la pentu atumi hajong assembly along the semet pet congress leader mate congress MLA Deborah Sekia alang likipu apu thak eltum men alang ipon bang ke sonsoniela mang jong poning tung labang la puhelo je alang lipulo Kironi along kedo PGR along lelong kedo atum han fetame 5% al tharle de pen 5% ko pine la poson kera bang pinei busikipu la pela dak bangke iltum join tung la poson 5% puget bang na hokta piniar ni fa thegong lelang je alang lipon alang tum koda pencil la bangso abang ke long bala bang documentary mate la ke ketok dak la poson ke ave bon fil tum matha jong fidu plotang te alang tum bang la bangso la bangke eklang dak nanji la penon apor bangke Karbi Anglong dead la puson al forkar along le katharli la pukali kedamtang asam arlu pufitame guru khuti ta ho kajirangat ang ho hilaku kapre la phone eviction na bangke Karbi Anglong Assam government atum penon market deng phone boy la sila bangso सरकारी along lelong kedo boy atum phan katharli pon ke lage lam kimi kali labangso process ke lage claim pon boy port sila bangke alang ni pufit amela khironi along PGR along lelong kedo aronre pen kedo atum along kachera dunanji a ot avi kusin tum pen penreming tum lapen alang li fit amela bangso along ge political le nang chu endun de ji a farsni nili hen pen pachini lo jongsi konani ko pine alang li fit ame political le chu NG phan ka body botana lake nil tum kar bilo charlia song pen bangke alang tum fit ame si kerang jela por bangke langun chari nang kokko lalo lasila bangso lahai hui kalilikal kanang lang alam ang kaya kapaceta confident ji phanfi nilin fitani pachini lopen Karbi Anglong along kedua kongres tum fitame bangso bangke nanga chedon dun busipar ni fi taring ko fitame klang lo pulatang te alang litum fitame alang litum bangke lamoy kipi bangke nang fok fideli lang tum nal tum athing fitame pachini pon lo tapi alang tum fitame chedun dilo jibila ki PGR মাটিত বসবাস কৰা বা চৰকাৰী মাটিত ভূমিত দখল কৰি থকা লোকসকলক 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ কথাও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এই 5% কথা ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ কথাটো আজিলৈকে মোক কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ পোৱা নাই সেইটো তেওঁ অতি সোনকালে ৰাইজক দেখুৱাই দিব লাগিব অন্যথা এইটো মিছলিড কৰা বুলি আমি আঙুলিয়াই গ'লেও বাধ্য হ'ম